Ni oso etsaiak zalea izan naiz, 14 urte dauzkadanetik, eta laurogeita hemeretzian atera zuten luzemetraia bideoa, ez? Eta hor etsaiakeko abeslariak aipatzen zituen zeintzuk izan diren euren influentziak, ez? Ze girotan hasi ziren haiek, ez? Sí, bueno, un poco nosotros somos hijos del movimiento punk que hubo a finales de los 70, comienzos de los 80, ¿no? Que fue lo que verdaderamente nos influenció como banda, ¿no? Pues el haber podido conocer desde los primeros comienzos a grupos como RIP, Escorbuto, Cicatriz, La Polla Records, ¿no? Entonces esto verdaderamente fue lo que nos hizo coger por ahí la vía, ¿no? Musical, ¿no? Lo que más nos gustaba de hecho era eso, ¿no? Orduan hori aipatzen ditu Escorbuto, Cicatriz, RIP, hau bestea. Eta nik Escorbuto ordura arte neukan entzunda, ez? Eta orduan interesatu nintzen, zer da Escorbuto, ez da gira. Da orduan, musika deskargatzeko erabiltzen zen Kaza eta Emule, zeuden programa bi. Orduan, kantaz-kanta jaitsi behar ziren diskoak edo, kantaz-kanta lehenengo begiratzen nuen interneten ze kanta zeuden diskoak egoitzen, eta gero kantaz-kanta bilatu behar ziren disko horretako track guztiak, ez? Eta, nik uste dut badauzkarela diskoak, igual kantaren bat izango da zuzenekoa, bestea rekopilatorio batekoa, bestea remaster bat etaki, itxelesko pupurria, ez? Segurazki dauzkaran disko asko, ez dira disko originala bezala, ez? Hongo dira, hori, zuzeneko bat, horrela, estudioko bat, baina denborarekin, erosi nuen, batu nuen presionean, eta disko hau erosi nuen. Gainera, ETB-en ere programa bat eman zuten Salda Badago, eta Salda Badago rock programa honetan ia Escorbuto aipatzen zen, eta gero ni denborarekin zin nintzen informatzen, eukizituzten erasoak amnistiaren aldeko gestorekin, eta euren historia guztia iruditu zuzaidan historia oso bitxi bat, ez? Gero hori, nola integratu ziren Euskal Herritik kanpo jatorria zeugaten pertsona batzuk orduko santurtzi hartan, ez? Santurtzi hartan. Eta iruditu zitzaidan historia bat, itxela, ez? Eta, gero hasi ginen euren musika entzuten, euren disko batzuk, Antitodo, hau bestea. Eta, horrekin apur bat gure herrira heldu zen, esto es el rock del infierno esquizofrénico, esta es la locura antisocial, sin religiones ni obligaciones, viviendo en católico pecado acelerado, justo esan, alako zerbait izan. Eta han ibili ginen kaletatik eta gu ere musika horrekin alde batetik bestera, eta musika hori leku askotan proposatzen, ez dakite, gauza askotan identifikatzen ginen ez, eta gainera ni behintzat Eskorbutokoen elkarrizketak eta ikusten dituen edo deskargatzen dituen ikusteko, orduan igual YouTube oraindik ez egoen, eta itxelesko grazia egiten zidaten Juanmak eta Josuk, ez? Adibidez orain ikusiko duzuen honetan nola saltzen duten eurek eskizofrenia zer den. Es decir, con eso de esquizofrenia rock, ¿es algo que pretende ser más amplio que el punk, que a lo mejor es muy cerrado? Mira, nosotros estamos locos, lo sabemos. La gente está local, no lo sabe, ¿no? Pues nosotros somos unos locos muy cuerdos, somos esquizofrénicos. La cosa está clara. La esquizofrenia es una enfermedad mental de la cabeza, ¿no? Pues es eso, que la esquizofrenia es como un cambio de personalidad. Entonces nosotros no sabemos cómo podemos reaccionar en un momento dado, ¿no sabes? Podemos reaccionar tanto en el escenario como públicamente, como lo que sea, ¿no? Como por ejemplo, mira, esto es esquizofrenia, por ejemplo, ¿no sabes? Por ejemplo, es una cosa así de cambio de personalidad, ¿no? De ir, por ejemplo, tranquilo a ir muy alterado, ¿no? Venga, ondo izan.